komplet za matematiku za 3. razred osnovne škole čine udžbenik i radna sveska. Udžbenik se sastoji iz 2 dela i radnog je karaktera. Udžbenik smo pisale sa željom da učenicima učenje matematike bude zanimljivo i lako. Zbog toga smo posebnu pažnju obratili na to da svaki segment udžbenika bude podređen potrebama deteta koje uči. Osnovne karakteristike našeg udžbenika su da je on vrlo pregledan, da ima jasnu strukturu i da je napisan razumljivim jezikom. Dobra struktura je uslov za ostvarivanje ostalih važnih funkcija udžbenika, a to je postupnost, povezanost i razvojnost. Svaka lekcija u udžbeniku takođe ima jasnu strukturu. U uvodnom delu učenike podsjećamo na ono što je prethodno učeno. Zatim ide deo koji se zove učimo. Pri obradi sadržaja oslanjali smo se na postojeće iskustvo i znanje učenika i nastojali da učenicima omogućimo da samostalno otkrivaju matematičke pravilnosti i izvode zaključke. Zadaci koji se nalaze u delu vežbanje odnose se na utvrđivanje onoga što je u toj lekciji obrađeno. Primjeri su iz svakodnevnog života, što doprinosi funkcionalnoj pismenosti učenika. U radnoj svesci postoji veliki broj zadataka, ali i veliki broj različitih vrsta zadataka, što doprinosi jednoj opštoj raznovrsnosti. Autorski tim, koje čine 3 učiteljice, ima više od 8 decenija neposrednog rada sa učenicima, a takođe i dosta aktivnosti vezane za poslove koje su bile od nacionalnog značaja u vaspitno-obrazovnom procesu. Mislimo da je to dobra preporuka da naš udžbenik izaberete i koristite u nastavi.